Tu apa bu kompak tanya. Baik boh muka. Lam kampung pageci kompak. Lam kampung tungku imum kompak. Lam kampung tungku operator kompak. Mandum kompak kayo. Luar biasa. Nyo kampung nyo akan mulia. Nyo tungku imum hanapa ngam pageci. Hanapa mayang. Nyo jaju. Apalagi tungku set deh dusun yang tungku hanapa. Nya aku jak urung batak dia menata. Dusun gedang gerau gina gedang. Nak tok ko jamaah halam dah. Kota jamaah halam pai. Gara-gara biu. Maka bukan pak tanyo. Mana he tu? Nah, makanya geci-geci tanyo la kampung ronyo. Nyan peng tungku beneun kro ni. Nyo nu dah. Tapi kan geci ini, geci daerah ko. Nyo si gatu lu pega. Geci. Nyo apabila peng hijau le pemerintah ronyo, nyan kan peng dong ni. Nan peng untuk rakyat nejo kurang pakai peng non ke daun nan dengar tong bengai ke dia pak kecil menamyo tapi kan kecil no kalau pegah daerah kecil ko kecil no luar biasa ngalong tu hapun ko kompak ngalong meno apa meno pegah ngalong meno tungku di kampungnya ko kompak tungku meno luar biasa ko bere kampungnya ya anak muda tungku mantu mitim dengan dawah apa bukti apa bantu fakir-fakir miskin jo kena. Be ada hatinya ngaulai kena. Punguap saja. Nyan watai pegang rapat icong belasa. Be karu hatinya sabe. Be karu sabe. Hai. Watai tu pegang rapat be undang raya su be undang dia. Kacau cara. Betul. Bantu peduk awal raya su sampai.